Ubu murobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Ine kwa Nayaeteire kiro monto asense gatomanya Nayaeteire. Mono mwancho muligerere bwegeta seni kya Ndizi TV na inde tumeranire asomurubulyo Nayaeteire akorato mana inje Sara nyarangi ontita kera litukole Jumaine uchakerense ya mune nusu chia butuko timanye tusono inyorete nga ewiki ya etali tuarenge na ananzi na nyatko bakago tueresa mange igoro ye condition ya HIV eyo amenyete nero kulende chinga kichigatokea a producer yane ende na morogete director kulende tali director ni hali producer iyo morogulio Nayaeteire kwa Victor Sultan Obangi akantenga chinga kichato errete tukatabanga tutigera listu atigerete tuchakogendera lero ende tumeranire no tuli na Nancy aiga mwabo botori egera agendera goto omugano lyoye nanda chugo tobo semia ujasa abantu bali bamenyete na HIV kulende abangi babo barosire n'ubugima kulende atotebyenga na kyumuntu agwenerete komenya asengenjera kwetira se stage yo iko bona gendera gotubwate no turase mitandao live Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook Ndizi TV News abone nsemo ya YouTube ende ekarota tekolike comment yawo sekerangere kyao na bogo kelika wetera se namba yesimi eyo weta ase TV yawo boige namba nera bwe weta ya Nancy na boko mwakira mugamba mange abora kagenga kei Sara mangana kya mauto taina Nancy na maene na maene na inje krante betiti na anjiranete kulende na maene na ndine kene ige nambe yo weta nsabune ya Nancy na bogo choko mwakira umutarire mumerane akotebya mange igoro ya HIV yo karibu sana na ndeka rutwasoire asumurule koruli tukoliri umugimore kabisa chinga gichato errede karibu sana Nancy nanda buko nyuri mwancho muligerera amalieta uranyora naro kalikuligerera for the first time mwancho mutageri ndiyemo asa maleta group Nancy moya amanye tukutule seme ya nyancho tutule nyancho no turarero nare tukaseme ayana alikuwa tigere tenchera bia mono Nancy kwenye tuikire bono ugacha now you are confirmed you are HIV positive kuruhabu bono na seta kunyamario aseta kunyamario ngura bimora manyinga ni tunere ba upima kale baka bimire si before se Gusii tima ina ba utebe ngente si before ile ba upima white blood cells na chinga na mobile kanyora nchia lengo nchia lenge ibere mpaka mwenye kitale kawuli ibere akina alenge myangu tara akabori ibere muntu libere mburanga gari kitanda tutagete kumugacha kuchiare so bane tukugacha abateina tuera mata yunsi asaina ole kuba pima ile kwa mtu bacha ko pimchi viral load nalo ya lenge kuchita usandiko wow ile chinyingo Orale kero ya pima kwanza nara chito Mombasa masomo tena kanyona chake ara mario ndara ikabu ngarikero bono ngachara ko ngaikenga ki kero na chito Mombasa nari ngosoma nari nango soma single subject ya HIV management ega tanga tu ali stress ngana timbo tu ko ni kurwanda ngatego ko yes makomo ugatika Mario pipi omakomo kati omakomo ndeta yo mai ngikwalengera tubono ngiwotigera ingo ikera asibwata na bono nse ingingo koro kuri ngaki ko nyatenda bwata laini na kuna maisha mbele ono ngawata ngatiko omakomo kana na tu omakomo no kachaka kwa nini italike kuruku wema ile magongo kachaka kwa noro nacho patengo nanga Mario yes ando no ranchaki ngochakia fresh onanda yaba ngeta linge strong nkaengeru basi chende itali nambe kunyitali nyai
Tubikiria sera na. Wandi kangana na nyona tangane kuno kuraga na raga. Wono mwako kae bakura ngacha. Ngana ngita ngera na ngita ngera. Ngana ngatebi na lengo mmoja. Ndio ni tuma. Kapime wera lot na. Ya ora ya ge tu chigo. Bakanjingira mmoja. Kutabari na kura first line, second line. Third line is a chance. Ahora kwa kura na second line ni bangi. Ni bangi gochigo. Na wana Mario gaita it's very expensive kura. Wono kabe kura second line. Second line you might take monta go be agusto. But it's something normal you have to get used to it. Kiara na boku yuna area mata mutangani. Kabe kura second line. Ina ria na ndai see before bad rinse. One go back there. One go back. Pimete very lot. Very blood cell. Sharingi go. Kabe kwa malo. Kwa sharingi go. Next day kana which go pimo. Chigacha 400. You could reduce. Red blood cells can reduce 1,000. Chigacha 400 and into. Alafu mwisho chigacha 42. Nini ulitubia mimi. Ekana next. In 6 months, just in 6 months, that is mwaka in 6 months. Yes. And we go pimu, and they got to one LDL. So the virus was not detectable. It was undetectable. About LDL, big correct. But if you remove it, I can't remove it. LDL. I got not to go pimu, monas, you are carried. I might talk on the result. I got the right is there for someone to suppress the virus. No, suppress the virus. The virus. It will suppress the virus. It will come LDL in a short while. So it's to have a negative. It to never done. But take it in your idea. Now it's no virus. You can that loves is chicken go in your own way. Oh no. Chinaona nyote mpaka vikaba LDL mpaka Yani mbiro lakini mbiri wetu mubiri. White blood cells nchitangi tu mubiri. Wancha chitichikaba. Bono chire suppressed amuri oga. Bana elindiriye for example. Aiga ALT. ALT. Eline kwerende. Ayangu nywa biri credit to combination. Okonyo okay. La muvudin. La muvudin. Alafu erin septrin. Septrin, I'm going to you take one. Every septrin. Manchumo ligeri septrin. Unameza hivi hakumera ayata tonsi. Ngomera. AM. Kama nene ndirike. Oh. Kini kuna nyama mbekera. Nekora kana. Neye. Kakora kana. Very. Yeah, they're different companies. So that when they are people chiro white. Nature creams that you know white. So it's different. Every hour it would depend. Company they correct. Alimono mogonya goteba nansi ngago to nywere mbeo nansi tata gitima kana mange na biebi na maene ndio hizi and I'm so proud asa njaga to konya abantu because abantu mbamenye tane condition niga igotari kebe istari igo kwenyora nga kwanyora nguchari goto teinga na kitora akore twetange asa ngichuba chiri semina chinyinge ibona araya agutumeka asanga na nje sara nyarangira tita na nje twasangira nayo mwanchi umurigeria naharayo amenyerata naharamu bitale very strong yiga aka suppress the virus yona ndaba ningo tikoreka ando maikero kwa nyora mario go buya era suppressed yani midire white blood cells to kwambo kenu you can't no you can't. Ndiyo familia yao bachite kumanya bo after kwa chiri Mombasa jueka kwa weta family ya my immediately my mom knew first and then my sister bando wana bachi kumanya okay because you know family nere na big town na buna tanto te even though I was scared but when ba ngike tange bakambeka koboko
Pakan onye ndi batambe gete kaboko. Anga wana tinjuma family nere egente gitangan. Yeah, family. Nake egente gitangan. Kerige gutugute bas. Ndongi. Wana bambe gitangan. Nche ngatena family mbate ningi. Piangkole piambwate family oba. So mbago supported Sana. Stick mangwate ba ukwa mochit ko yero. Stick meron jabe total na machitwera nairoche. Bak yo kaya ambete tinga cha kubeka sumtandao. Iyo na beta sumtandao. Ngango bekalimu kimolimu. Kachanganyora. Bantu mbali kwana. Kwa charo comment yo. Ngora kwana bobe. Nakikwa bege your first statement ya sumtandao. Kwena naligeti elobo. Naligeti. Being HIV positive is not the end of the world. What do you mean by that? I live with HIV. I live with HIV and I'm proud to tell you that. How much have you been paid to tell us that? One balik kuwi no kira sakit tu kuin system ngana waka ni buo kia mama wataki bando bacha ta uongo wengine yote ni kwa dimaya sasa utaki so acha ngapa acha wana kupeka mario sometimes kwa si juice smart kwa si juice na bega chintiri chikando na chibusichi na bega leo na bega juice ya kwamba na bega chintara blend nayo no what is this mapena this misho angachaka kupeka mpaka chini na kunyi video ngachaka kupeka wana watu wachakuna and banga krisi ngakira kwende messenger no, I don't want to pick my phone kachanga buata sasa hizi nini unaikai sasa mbona unajaribia hivyo ngamwambia nisijaribi I want to touch someone so I didn't know kuna wenye ni yani mbale na renge kokore kwende kolemia inamanya kero bana bande bashi kungakire sina bakiba nakya kore to no ngachaka kolema koteba okuyanikire nganyora lende wangi ndo china chini mwenye taba kubona that ine nanga kibona na jageti kuigubira kunya kuigura ko semia bani ekarole ga Mombasa yona ona kwana na face per Mombasa iga abuna ndi kusiga nandi kusiga ana jageti ku mtanda tusinda na beke video na kwana na kora bina chaka kotela ona tenga wana kika nero leo kotenga iga ona kokiara go ikointa tenyu muntu na biara tegerengi ngunda arengi kwana kumaira chaka kotela nikoma yo chaka kotela ona akore teri kitambo kirokira raisi nansi abantu abange even right now abantu go babisete umuntu akoranga ngosoboka nakingo chikorolekana ngosoboka ngo losing the friends. Did you lose your friends? I lost some but finally they came back. Karwa manyetenga this a condition. Bana kumanchu muligereria ekitalinga negesibukia nakibono ndatebe iko kwanyigo manchu muligereria iyo sio mwisho wa maisha. Oisogoso kumanyekane una nansi asogete yani kwanza era yiwe tirtinga tigangende ado isonye ndio takorda you could be gangano nyombe kanga kera kende na ngwachito kumanya later gose kanga tuyo lakini wakaimuke bold step wakaenda orara pima ikagokonya nando kemuke bold step ko share n'abantu n'abagusii n'abakenya bonsi ase igoro status yao kwira na tule kurwa sumutimo ke kaba tuguchigokorire ntunde ya kabere atotebingana kibono buguma bole nende kero kende aho kwanira yo mwanchi murigereria onye kubwate that condition osonye wekagerete enchirende nkyo bwenerete gukora endo nyo gutuka no bwate nkyo bwenerete gukora egero sukyo buguma bwega kero tuganyete omweli obwenzo wike asenje omweli no jojo no jojo kero ndara wato omweli oye so ngwira na tule asentunde ya kabere atotebye ngana ki umuntu abwenete komenya ne condition ye asenjo menyire more than 23 years also young beautiful and very strong tubese gusuka ya Ndizi TV obanzu bomu.
Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru y'uboroso igutuka Nyamache county ya Kisii nigibwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigo bare asagia abwatobo twereru bwogosomera aborokia nigo baisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigo babwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoreru mwana uribaga asiskuru iyo irianyora megerio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwana wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eye okonya sobo sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano marakabere isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bienko biechisemi Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumbu chukisi nigikurwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boigo mbogwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke. So na kitoko kero montachiro bisi to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mwancho muligera nende tweranire kurasa mutumo ko nende kipindi kyo mwaelio asomurubuli bweli tukulia lero. Murubuli yokuru wiki ya etatu achagete na Nancy. Obeire tabauti yake. Obeire tabauti mono anena asinde. Pero bili mengi abantu Nayaeteire ngokora galia niko tokutakogo konye kurwa somole gocha soli ngokorera umurubili. Kurandeli tukulia lero obokonyi ninu tokwa kurwa Nancy. Na kimurubili yo beire tabauti ando isukulia kurwa wiki yarata ihongoseka. Mirubili mengi gokonyoraga ni yebireru ne mirubili bwata mabira. Hono murubili tukulia lero yani niko na inche nyugwete bia. Obeire tabauti yake. Igo nobo konyi ninu tokwa ochaga bwase mulinka Nancy anchire gosanga mona intwe andabo tengana kimubona takomenya igo bono igo nyugwete bya asomurubuli bweli tukolela Nayaeteire asobugima kulende nigo bwato bosemia uchasole ase faida yao Nancy bono ume kwa nchiranire one condition yao umuntu nali skali muligereria nali skali utaramanya none ata hali ya HIV Otarana na cheki naenda cheki hu abange no bwo karo kunga una no tato chiko pimwa obo bambaro bole natural it's very natural karo kende married couples nambali banyoma ina banchani mbaro batana kogenda bamanyikane ali yabo ngana kibali bakwanire igoro yenganei abanchi aba bategerero nabaligereria mbuya muri mwezi na sende bonega tutegete tubasemina na kimubwana bitakomenya ekero kwanyore nyamoleo na ende ekero muguchi gupimu ngakimoko genda
mono ngonyorore mbare ba pimiru lakini bono yo matabwati yo na bwate yo na bwate aba kuruka na discordant sigiso sege usikime na ba te barakini ba ta discordant oyo mabwate oyo matabwati wana buna banyaitari bara tena ki ngekaria wana nchitingo te ba barakini ase semiane eba menyete na discordant oyo bwate buroire no tabwate mugakara atwara usomo na tatwara mo na atwara usomo ga tatwara ona we guchiara abaino and mostly kapo simbara konyoro yo mabwate lakini tari gotebi mwa ono bantu bare bamenyete igo oya bisite like there's a case na received some 2 months ago musibati timo manyeti ali na akuru even the naro yo manando rengo chat nenjera ramambi igo no ngarende bono the lady arengo kolegas muga ko yitukeria karusie goti akayuta tachi go check mifuko wana kara check mifuko mifuko ye chintatere akanyara chintatere chirime agasinyo echiaki wana akabwata akairira umunyagitari ngama akamboria kwanza karanga kirebicha nataka komotena ki ichini chiarvi kene na magoso ngamotena bone into ndagotebi aki tinko gotebi kene ne gento rusiti isakaraime utorusiti rusiti utorusiti gento labelized kire labelized nani ndio goki yenda sumunya iteri ndo bwenchi uri munyite koraki yendo moroki agareki agotebi ninki agantena igongo imukicha ngamate yae uko imukichonsi ukomanyira ngento okora busie yemo beko mufuko umongao yenda mukanyitari yendo bulie na ikinda tari kichi na nda soko genda tari okona sumunya itari uri gurwari bari hospi yenda sakuruku LVCT use sisi ane se babo chibapima abantu bari bwa VCT yenda ora bakoreki agotebi abachite bana banyare na mari wako akanyora ne HRV atari ko motebi kanga kresi nya ukura mutete ri ukura endo pin ubona ki ubwata ana ko ngoma do chupin no nande alengale wono musanya na naro na kurunga mwakrisi no musibata nara nambe yaye muri gikora ncho mukonyi abakorete gore nakore kamukonyi so sometimes if family ma tengu chiri amune kasege nchike ando wono kuboneka ngori solution eri na mogotigana it's not a solution kiara wono mwabanyota ogo sokuchiaria nandi mono rumero yonde nandi mimi nabwato bonde akubukane mogaga na rati gari guchanya kuiruka na ro boma tengu ita muri wono moko menyamo eri ndi munya kurututana munya ku oyondo nyuri ona nyuri oyondo nyuri wada kingwa tete clinic ono mogaga tutaiti kwanda kwa moyo yagendera igo nakira tebi abana ebigori byebike mwete korangana ne study ikora akoru abana in fact ko 15 years to 19 ko yandira mpaka 24 abuno ekurendere so high HIV ere so high any advice which asabana wanga bunabo ona ase advice yabana mostly ndakwana na Bible advice iragenda saburi abayibuli ndabo open na abana babo abayibuli tewe karansa na abana babe open na barabo babatebi about sexual action chiabo because they those desire kweka bari stage yani babatebe precautions yani emechande gocha na early sexual teenage pregnancy ends up maybe to infections mondo wako nyore infection no jonyore infection ye buri boko ke aho kokorera ko ba HIV mai tuko treat libwa so njenda tebi abo ibuli mai tabana barombere gotegera muno bono abo ibuli asemore ikaransa na abana igore mioyo no bakwane lekere gento kiara bono mai temukire eba soko chiar batana ki aigo kando nyoro koreki onyo mario abakongu mbara boko nyiryo kiara bo etaniga mechano na bana bake ikaransi batebi naki ngaki bogwene te koibeka ngaki bogwene te ko contact yani una bogwene te gotara ingaki abonero ngaki abonero kiabone ngaki abono na ubai ereti abere very high and again taken care of addressed yani yachire geweta kubuka ona igebwene te na abaibuli bachake kuri nyumba bana bataraso kuchisiko so kuri nyumba ojakera nyumba bakwende school naro bategwe bibi banya kubwata kiabo tutigere school no tutigere bari munantu bono to kwana kubwantu kunyara ko kaba bana bonse so omuibuli chako mwana kuri nyumba motebi ase obokong bogo chaka
kororana umubere kororana kimwili abana ite abanja na kintari sio kimwili kumwili let them yani tikangwa ne gesongo babstain gaki baganyenga kiya kiara bono ego konyora abande mbaro baibwire na barabu lakini barungu ikabari banchirana yana style ne bachi babe but bono ndebe mwana bono iga secondary ari primary utuma tumiro akire obekire ikiunyuro onyore rubuye onga turanga turako egasenko ibo bana abaiboli ba tubwaterana tukwanira abana tubasemi tonyaga ngana ne chinso ni tigatutige echagira abana bange bano bobwate ego chaka ko nyumba so mwana nano nyayo mwibole manyana go kwiruka arengere tumwana hatenene kuna ki ona ayo no kobe ko mwana buya nayo rumnu kwebe ko nyuko maita na no renze megete kare bintu bi buya semi mwana ko nyumba ka uso ko chiare maita ki njingoka lakini toko tanga mwana tatu alabasani batena ki kuchia karatigere ine yabasani baromba kapatwa toko bakani kero kende inkoboli buna kwamenyerega you are so beautiful no manya kenyore you are very strong and you are very proud citizen wasoka gusanga naba Gusii ba mintano cya sibabeta singichumba kuligere timbaka koroma chengumbu korwa New Zealand korwa Australia Canada ntobwata mashabiki ya Ndizi TV kero kende buna kwachire gocha iga kwana kanyora gusemuntu utageta konyoma mete ntokuligere gatwase sigose totebenga bono no bwata HIV inche mbona na anchira niri bona yekara narojre amangana ya kwana kanyora crash montago crash li montate to go date abange bona but very few are serious others are jokers yeah abange bandigiri oya mana asitemba kankaga but agacha nganyora re joka but so mostly tina nyamodo serious abari chijoka tu nainde gosokero mundau wa approach nko matabiri your status lazima you speak lazima yeah I have to be open ndagidinga muntu chikuira kanda igo nko tabiro muntu ngaya inche nindega can we bayamba taiba nda bari sapia so what tabia bande bagondebi bande timbatagiti bari sapia bakaganga unafanya mchezo sibataki igo what are your plans no oranyomondo serious can you get married or say no date again about that there's a challenge there's some nkero obokomboro ke but asenje bokomboyi but mostly aba konya bari serious ebatakita abana nchela ntwalete condition ya fibroid fibroid go sina keko kegeta fibroid ne chinkegeta yes nchena ibolo tukoso bono ekwerende yo ikanga affect treatment na yango nyorero na chakirete Nairobi bono ya ngero kero na gitega achokoro scan kanyoro mbate fibroid re achire yabwate mpaka uterus bona rusitu bona challenge na rona mondo na rora nyoro sira tunyata kitaba okay bono evakom nole this organization Sibion Bebiga mokoro maigerio nkoranda every county nebwate onyine kigancha ky'abantu abaiga bali na HIV mwanyorire kerokendo bokonyi ntwe iguno onyine amarioga yangu ikale aba make sinja anta bange bono enamba emubarokini kerokenda nyakobora na inde how do you go about it na inde nora Sibiombe yamba chakira amariogo negeta kabura lakini takobora naburu kunyu ya na igete mbora bono mnanche ngwe gumitinye sita egeta ngwe gumitinye yo musenga ruchiburete pi abakwa gwe wiki wate bunandoirane turi kuburu pi na turi kunyo ya na momo kubageru kiro montakoreki enyore ne twanya tamangana covid njashite chikasira bati abantu kwika kwankwagu wiki bere so wiki otegwirana kera ribona yarengama tanya kuburaro pipi na montaña oranyu ya kara bore ebakubaga bakubara matukari aho kwa butambe oko kare kurende akonakyo essence me byombe so ngana tamito kurigibyo
Ore na rengere go 6 na temto so ekiombe kiabo bakata baisani Basanire yani ege ndege kangechi lakini ngata aisuru maisha ni yangu te wanya kubera ki yabo ngatia ochikubole bata na baisani ngatiga ngaikanga gachi kukera bono kwenda saa 2 kwa ruo saa 7 ngachenje kuchinyancho nyanjo naro arombi yande ngwa nanu ya mario ngoranda ngiri bari barantena wati asigete nanyora kamikane asimu nabono ira ono nabonko gendo se chino na World AIDS Day aba koranda ngiri bantane ki rero nchu nayo se grupo yakoreki ose grupo nayo gendo celebrate nawa nako koyanda byombe biro busunga ona renge kiaksumu nakachire lakini ngachangatika Igonga umwanchu murigeria ubwate enyamore gose HIV na bwate chance yo komenya na gukora igasibura muntu ndubwensi na bwate chance na labwate ona munanje ka kimyaka 20 bono 23 ngochikukora timenyete menyete kabisa ai menya kanywa mario goragero buya kanywa maji buna hewa mtu ka kanywa maji ukomere dosi kwanywa maji waya ingotera alisita kubu mobile kwanywa skin yani mene smart gaki kwanywa maji amange kanywa mario ragera buya mene ndagera te yonjungo gaki kora alafu naende bakani ngakero urigo tiga kuna gutuma again for sexual or something gaki kero urigo nande tebi pate nawe kene tago korego nande gwachikuruka so yonde nayo weita ase go bono protect yourself and protect your partner Mbia mwana sana Nancy producer ne Victor Sultano bangi ontabiringa tigatukuririga iga mbia mwana sokonyora chingaki na gusanga nje Sara Nyarangi ontita nigita semi Ndizi TV tuwakanga mbia mwana sana be strong I'm strong ande ngochokoira nande na nje nyolo go even younger you how many years old 47 years old no yes I am 47 years 47 years old 23 years akikunywa hizi dawa zake under medication to prove my card is here card ya ndangondo seli tanelia ono bora nyole pole tenitubia bana yeah it is Nancy Mawia 23 years akunywa mario gaye na ndagenda kumenya na afya ya ingia na ndari very strong no manyora njira kugocha kumanyora muteneni mubuli namba ya seminary yure nsabu ukitaka usaidizi wowote mwakere tote ngumurobiro igo beta about nero gocha gokonya bono mbiya muno ikachinga kichinde naende imeyo morobiro Nayaeteire nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita oliona kinga chibiche elio echo ni liogiri agochire ngakoro ko producer Victor Obangi olio toleto montere boito akoro kwa Mokoti Joseph olio toiki asayega igotwale ngime ya botori egotoka kitutu chache South account ne ya Kisii otambe nigo bagote bakora maya ogende